betu bandaka na nzila ya 10 na zole, betu sukisaka na nzila ya 10 na iya. Somme 25, 12e verset tina 14e verset.
mukandi ya zole betu bekutanga mukandi ya zole sonikaka tata Moïse likapu ya makumi zole nzili ya nkete betu mesukisa na nzili ya 17. Exode chapitre 20 premier verset au 17e verset. Et malumalu yayi betu bekutanga mikanda zole mukandi ya tete mukandi ya Genèse mukandi ya tete inasonikaka tata Mose kikapu ya sambalo nzila ya 5 betu kesukisa na nzila ya 8. Genèse chapitre 6 verset 5 betu kesukisa na verset 8. Genèse chapitre 6 betu kebana na 5e verset betu kesukisa na verset 8. Esama na kusukisa betu kwenda kutanga na kata mkanda 1 Corinthiens na chapitre 11 na verset 27 betu kesukisa na 31. Ya tete ya bakolinto na kikapu ya 10 na mosi betu kubana na nzila ya makumi zole na nsambwati betu kesukisa na nzila ya 13 na mosi. Mtini muzonzaka watata wa mamelo lemfikila munu samu sina mukandi ya mkena kutangila mutu na mutu yani kulanda na mukanda ini yani mekunata kana betu mekutala betu kebanda na jeunesse ntangulu kele mtini yana kumwa tata mwana pepe vya bénéficier de la bienveillance du Seigneur betu kwenda na mukanda na 1 Corinthiens watete mukandi ya tete ya bakolito na kikapu ya 10 na mosi bila 10 na zone na zawadi betu kufika na 13 na mosi. 1 Corinthiens chapitre 11 betu kebanda na verset 27 sans indigne ils seront coupables de péché nge wanyangala yo tujangire kape bintu bisa kutwala tunomene maonso na Mungu wase mwane pevyano. Amen. Na kumbu ya tata na ya mwana ya pepe ya longo batata ba mama beto tangaka tete mikunga yina yimlaka babanga beto bana Israel na ntango na bapaskaka na buhumbu ya 430 ans kuna na Egypte ti na ntango ya mikuni malaki bapani kuyimbila banzimbu yayi mutinu ngena munu beto kena kuyimbila yao na kilubu ya bubu yayi baba ni kuyimbila yao samu na kusalisina nzambi abao samu na kukembelela nzambi abao yayi banzimbu betu kena kuyimba betu kena kutanga si betu kena kutanga yao samu ti melodi ikeleve me baba bani yimba yao mutinu betu na betu kena kuyimba ya vandaka richesse ya bana Israel ya vandaka source d'inspiration ya bao ya vandi kusalisa bao samu na kusalisina pena kukembelela tata nzambi bubu ya inde na mungu peki mbangiste petke banja TTV na kuyimbilila tata nzambi tona kusalisina tata nzambi na kata mikunga mutindi bapange beto bana Israel yake aussi source d'inspiration katika sange na munu me beto bakimbangisi mutindi beto kele génération mo se privilégier na beso ya tata nzambi beto ke na 3 sources d'inspiration ya tete yake le Bible samusikuna na Biblia yake kupermettre betu na kuzua diamu yina betu na kusadila na reference ya bapangi ya betu baina tekilaka source d'inspiration katikati ya betu ba message ya bapapa katuka 1921 tina ntango ya betu kele bapapa ke monke ke betu na kusondisa betu na kusiamisa betu na kulonga betu na pasa ba message abao yake les sources d'inspiration ina ke aider beto samuti beto kuswasikisa imbina mbote beto bika imbi beto kusalila mbote et source d'inspiration ya kaka ye ina ke katika beto bakimbangisi yake le banzimu tala richesse na papa mulimo centre kupesa beto yake na dibundi ya kaka 20 banzimu beto kana yawe ya mutuna mutini ekana ngeta na kata banzimu ina ya ndongo solo ikele ya kusalisina tata nzambi ikele ya ndongola lengo ikele ba étape na ba étape kene yana kata dibundi ya beto kene banzimu ina ke kulwengisaka beto. Mais en 1921 après envahissement sainte na tangu papa Simon Kimbangu katukaka na mbanza sana samu na kutambula na mbanza na babwale ya fete na kulonga yana tireka attention bakoko kwa beto na kusabisa bao sintangu bene na kuyimba nzimu kuvanda kaka na kilenga kuyimba ve melanda message na kena kati na nzimu
samgezaba iki jambo tata nzambe kena zola kuzotela ngena kati na nzimu ekenge kusadila ina tata nzambe kena kubenisila nge bubu ya ingena munu betkele na richesse ya nene banzimu ina betkele na kuyimba eske ba message na kena kati na nzimu betkele kulandaka ya betkele kusadilaka ya kubia kaka melody ina betkele kulandaka kilenge nzimu kaka betkele kulandaka beto moske betkele ba choriste mais na kati na nzimu ina betkele na kuyimba eske melody kaka betkele kulandaka kubia betkele kulandaka ba message na kena kubasika kuna ina ke aider beto parce que yake ndambu ya pouvoir ina papa limo santo be kupesa beto samna kuswasikiza yimbi na mbote ngena mo kimbangisi beto mekuzaba ya beto mekuzimbana ya upe ni ya wina na kasi ba source d'inspiration yake na beto yake ku aider ke beto samuti mutu na mutu ani katko na yimbi e ya kusadila mbote e ya kuzaba kusadisi na tata nzambi na katsa banzimu beto metanga psalm 25 c'est vrai na katsa psalm 25 beto ku baka kaka diambo ina kena verset 14 beto metanga 12 14 mais beto ku telama feti na 14 iki beto mekuwa kuna na verset 14 même vous savez beto ke nzambi ke ku confier que secret yani na banzimi ina yende ku sala na ba wanyos nzambi ke ku confier que mansweki ya yandi na bantu nyonso be mais na banzimi ina yende ku sala na ba wanyos beto mekutala bapange beto bana Israël ba kuzwaka ba secret mingi na meso ya Tanzania e beto na beno beto ke na ba secret mingi na papa ke na kupesa beto kaka kuna na verset 14 me kuzona ke nzambi ke kupesaka ba devoir na ba instruction na babane yandi beto ke na ba devoir papa me kupesa beto kati na yao bolingo mibeko misala luzolo sipe misala beto ke na kusalila yao awa papa kisolokele zozaka tena ntangu ke kupanda kuna na kama na chaise longue ya mungu makanda nyo senza ke kutomboka na Yerusalemu samu na kuza kubaka siku ina bake kujatila samu na kubaka ba instruction na bake kujatila beto beto mka awa na kuzwa ba instruction ina papa ke kupesa beto ke kunata na babwale ya beto eske beto ke kusadila kayao tangu beto ke kuma na babwale ya beto beto me kuzimbana iki papa ke na satu na beto iki yani ke na kuzola kasi jamba me kulomba na beto na kati ya nzimbu ya beto kulimba ke beto ke na ba devoir na ba instruction ina papa molimo santo ke na kupesa beto na bancha kaka ve secret ina na bancha kaka ve mere ba yina be kunzimela yani na ba kimbangis ba instruction ina ba devoir ina est-ce que beto ke na kusalila yao mosi na kasi na beto ya kuyindula kasi jamba nguje na beto ke kuwa na kati na exode na kati na psalm beto kubika ba désir charnel beto batata na mama beto kulanda ina papa molimo santo tena kupesa beto salila volonté ya yandi yani mosisabisaka beto volonté égale victoire. Est-ce que nous sommes pour la victoire ou bien nous sommes contre la victoire? Est-ce que là on s'attend la victoire ou bien beto que contre victoire? Bien papa zabisaka beto awa que volonté égale victoire. Ya wina beto salile nous ba devoir na ba instruction ina papa molimo santo me kupesa beto sa muti beto kuzwa victoire. Kuna na exode beto na sans beto me kuluta pardon beto me kwenda na exode mukandi exode yake mukandi ya zole ina tata Moize ya sonikaka ina sonikaka mikanda mingi ya ikele ya zole mukandi ya zole ya kina kulafisa beto histoire ya bakoko beto bana Israël baina kotaka na Egypte na luzolo ba mosipe be ba kotaka kuna na nzilu na tata nzambe asalaka na koko beto Abraham kelikanya ngenge kuna buhungu na likanya kaka na nchi ya Munzenza bakemanda kuna pendant 400 ans ba kwenda na Egypte 70 bamevanda kuna pendant 430 ans bamebasika na unezo wa tata nzambe bamekusa kubasika 600,000 mais na nombre na ba compter que batata ve ba mama ve ba kuza compter kaka ba jeune banda âge à 20 ans tina zulu ba ina vanda ka capable sababu na kunua na vita bame kubasika bame kuma na mosi na hii nzambe mevalisa ba yani mepesa ba siku 10 les 10 commandements ya bete mekutanga mais luzolo tata nzambe ya vanda ka hiki nzambe zolaka timu tinu mundu nzambe tuna kutosa likanda ya ngele ya ndongo bantu ya ngela kutwalisa mbe bafa na kuvanda ya ndongo beteka tela matete kuna batata na mama luzolo tata nzambe ya vanda ka tilikanda ina ngela kutwalisa ya vanda ya ndongo mtindu yani mosi nzambe ya ngele ya ndongo
Ntima vanizoza mtindu yai. Kebani amuni akele mpasi. Betu na kuja na mama marimu ya wanga. Kada wame kulosa mkua ya makayabu na pubele na lavuari. Muntu me kulosa. Betu kwenda lokuta mkua ya makayabu ina. Betu me sukula yao. Betu me yoka natia. Betu me kudia. Pourquoi papa va nous faire savoir exemple ya kumwani ya baba? Sawa ni za baka timpasi kele na liza. Mais on va dire la sabe que bani amuno ntete mpasi e kiese na mantwala. E beto si beto zola kulanda mpasi na kiese beto ke kubanda mantwala. Papa jangena mutsa vani pesa beto exemple mingi ya kumwani abana mpasi wamekutala. Tala kaka batata na mama. Mukua, musudi kele kana kasha mukua, bamelosa. Papa jangena kuti bagako na lokuta yao, sukula yao. Nata na sidi ya mama marimu nga wakakuna. Ba yoka na tia ba memudia. Est-ce que papa jangena kuti mabadili laba? Parce que pas le tila. Tata na mama. Et beto na belle. Malgré pas beto nanda tete volontaire tata nzara. Beto gumba siku beto kusadila yao. Ni yao na nakati na siku. Beto ke baka kaka siku mosi. Siku ya tatu inake na 7e verset ya mzonza ti. Kubaka kumbu ya munu nzambi ya ngena pamba ve. Munu nzambi mga kunungisa ve mutu ke sadaka kumbu ya muna pamba. Moïse ve mutu zozaka yao. Moïse yani kesaka kana bani Israël parce qu'il va assurer intermédiaire entre tata nzambi na bani Israël. Mais siku yake tata nzambi ya solikana liboko ya yani. Kumbu ya munu nzambi kubaka yao na pamba ve muke kunungisa ge ve. Et c'est clair, c'est simple. Mvovo ya tata nzambi. Mfumu Yesu mekukuiza. Yani betala mtango nyoso manila meana manima. Yani mekuzonza. Beno nyoso beba tukena kubokila mfumu batike kota na kifumu ya mazuri. Baina ke kusalila nuzolo ya tate ya muni inete na mazuri. Matthieu chapitre 7, 21. Beno nyoso fuli ya iwe kena na namu batike kota na kifumu ya mazuri. Meina kaka kusalila nuzolo ya tate ya muni na mazuri nyani na mutike kununga. Yani mekusa complete diamu ina tata nzambi zozaka na kati na siku tikubaka kumbu munu nzambi na pamba ve. Papa jani na mtima. Yani mekuzonza. Munu jangenda mke kununga ve parce que mukele mwani ya Simoni Kimbangu. Munu na kununga ifo mkulanda ni siku ina tata mekupesa munu. Papa jani na mtima zozaka ya nzambi. Mke kununga ve parce que mukele mwani ya Simoni Kimbangu. Mais il faut musadila siku ina tata mekupesa munu. Yani belle mekuna kukomplete kaka na troisième commandement ya ina tata nzambi zozaka kupaka kumba muna pamba ve. Fumu Yesu mezoza tibeno ve. Parce que na kwana soza mfumu batike kota ngifumu ya mazuri. Kaka inake kulanda nzuri ya tata mu. Papa ngina kusamia complete yao. Bubu ya ipe papa moni mo santu katikati la beto pe. Na mekuiza kula troisième fois ya nimekuzonza yao. Kebani ya munu. Nzambi ke vandaka na nzatu wa quantité ve me qualité. Si betike na kupaka kumbi ya papa Simoni Kimbangu kyanga na pamba. Betike na mulonga ya quantité. Papa zonza yao. Mais si betike na kusalia na kedika mutino nzambi ndimi na nimekupesa beki ya tete beki kunyibilaka nsiro nzambi. La qualité nzambi kunungisa beki. Mais si kaka na yini wa kumbi ya papa Simoni Kimbangu kyanga mavangu 0. Papa ke kunungisa beto beki. Beto tala tangu ya papa bapanga beto Daniel vandaka pe muntu mutindo beto na bapanga yake. Mena isi ya buzenza na Babiloni batata na mama. Bame mulana siku ina tata nzambi pesa. Ena ntango kuna kulosa bapanga ya Daniel na kati na fournaise ya tia na kati ya jibulu ya tia nzambi mesa la intervention. Ame filisa ba ange mekuza sala matiti ba tu menyenga ve. Yani menungisa ba parce que baba dibaka kumbi ya nzambi ya kedika. Daniel bame kulosa na kati ya jibulu ya bakosi. Nzambi mekuza sala intervention. Yani mebasika kuna senso. Nzambi menungisa yani. Nzambi kia juste ve batata na mama. Si betume kula nzambi ke kunungisa beto ve. Et pour que beto kununga, il faut beto kulande na papa moni mo santi na kuzonza na kaka beto. Parce que tala kaka kusole kume fuluka awa. Si bazonza nani ke kimbangisa 10%, mutu veke kunjima yao. Nani ke kimbangisa a 20%, mutu veke kunjima yao. Nani ke kimbangisa 50%, mutu veke kunjima yao. Beto nyonso, muke kimbangisa 100%. Muke kimbangisa 100%. Beto me manga ve. 100% ya geina, 100% ya monina, bikalulu. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour refléter moi avec bikalulu à papa Simoni Kimbangu kani? Il y a quelqu'un pour cela.
Kimbangisi 100%. Et katikati na beto, miyibi quel fait? Katikati na beto, bansusa quel fait? Katikati na beto, bandoki quel fait? Kasina inwa, kumbi ya papa simo kimbangu kiangani. Yante kumrungisa vei na kia kusada kumbu ya yana pamba. Beto kusada kumbu ya papa simo kimbangu na kiangani na kedika. Samuti, yani kumrungisa beto. Kana kwa sina ve papa, maman, munu mosi. Papa ke kumrungisa beto, parce que nzambi ke na juste ve. Mbote beto kusada volonté ya papa moni mo santo, yina ke katikati na beto. Beto kubaka kumbu yana kedika, beto kubande na mulonga ya kalite. Samuti yani kumrungisa beto. Na siku beto mekuvuta, beto mekuenda na kukata mkandi ya Genèse. Na Genèse kuna sika beto mekutanga ya kele mkandi ya tete ina Moïse ya kusonikaka. Mkanda ya kusonikaka ya ke kulakisaka beto kubanda na chapitre tete tina 11 na chapitre 11 ya kulakisaka beto mtini tata zambi ya kusalaka nzayai. Ekana beto mekubanda kuna na chapitre 12 na 50 yeke kutala kuna bukoko ya bakoko beto bana Israel kena kati ya ba chapitre ina. Beto mekutanga na chapitre 6 banda na 5e verset na 8e verset. Jambo betu mekutanga kuna yake mvovo ya tata nzambi. Nzambi mekusala babima nyonso na inza. Ya mekutala kia mekulunga ve. Ifo kusala mutu na kifuanifani ya muni na kia kurepresente munu na isi ya tangu. Yani mekusala mutu mekutula na isi ya tangu. Mentangu nzambi mekutala tata nzambi mekutala bikalulu ya bani ya bantu na isi ya tangu. Nzambi mekuregrete. Mesonza, umekusala bantu samba kurepresente muna isi ya tamu, bako mase kulakisa bikalulu ya mutindu yai. Mesi muzabaka musalaka muntu fe, mais de toutes les façons, muke kubaleye ba unyonso, na bibulu, ya vanya ngeni, ya vanya fieti, muke kubaleye ba unyonso. Samuti, bikalulu bake na kulakisa ni ya uve. Kasi nowe, ekuza kutala na lembo na meso ya tata nzambi. Samu na hiki nowe tala na lembo na meso ya tata nzambi. Nzambi mekuza kueparne yani samu na hiki beto kukidi ya tete kyo. Nzambi meku regrete mtina meku sala yinza me yani meku eparne nowe samu na hiki. Parce que nowe yani vali kusalila yina tata nzambi vali kulomba. Nzambi mekuza kunungisa yaji. Inza nyoksu meku diaba meku kila na masa. Kasi nowe nzambi meku kubumba yani meku eparne yani parce que yani vali salila volonté ya tata nzambi. Baka jambo ina samu ningi batata na bamama regret ya tata nzambi meku regrete na kusala muntu. Eba regret ina betu meku vivre ya na ta betu meku vala na kati na papa betu nyonso tatu tintwati. Tangu wamepesa betu soirée spirituelle betu me badadie na manyima soirée yake na kukuma dianga babantu ve yamenyongisa papa kisolokele. Yani mezonza bame kupesa beto filet de récupération beto me kumanga nzambi menionga paki mangisi bame pesa beto soirée filet de récupération beto me kumanga papa kisolokeli yani yongisaka yani ekaka yani fe kana beto kuiza na papa jalungana papa fumwa mbanza yani me kuzonza samu muzaba kanda be kulongana kanda be yabe be kuwilaka munu fe yani metanga maboko inza yawe ina beno yika papa fumwa mbanza hawa na kamba beno ke kutuma wanaka kuni beno ke kuwilaka munu fe samu sikulongo kaka fe mumembi kila beno inza yawe na beno yika beto betala mambo na mekuluta na kati na beto na bakongo ya beto nyoso tatu beto mekuvivri yawe na tangu papa fumwa mbanza na kukangaka maboko yani nyonga samu chibeto wadi kutuma mana ve beto wanukuvilila ve papa nyangina kutima pe mutinu mosi yani mekulonga beto pendant 33 ans iki yani mekusala be na kati ya beto bakimbangise si beto metala na 1962 bakoko beto banangunaka maboko en 1962 en 1965 bakoko beto mekusote croix en 1972 beto mekukota ba retraite ba kaka 2 fois ba kaka 3 fois ba kaka 4 fois. En 1989 papa me pesa beto soirée spirituelle. En 1992 beto me kulomba ulevo demande de pardon. Maintenant nous sommes
kutima kasa la bako na hii moto moyendo utawari mama jawari pasi ya papa ngena kutima mendila samu na bakomportemo ya beto kandi ya ndombe wapi kisika ngeta tukate moto moyendo utawari mama jawari masi ya mesi ya papa mekubasi ba regret samu na hiki beto baina bagana kutwalisa beto na kusalila be volonté ya nzambe ya beto iya mesuka kaka kuna be papa ke katikati na beto mekuza na nkamba na fete papa mezonza kimyala ya nzole iko ya kuvutuka kimyala ya ngete ya salamaka na 1921 tena kuwa bete na kusadila ve ale surprise na konti kimyala beto yufula nzangu beto ketete awa na kati na nkamba papa meko na kusala surprise kuna papa Simone Kimbangu kaka ni yani papa Simone Kimbangu kiangali yani mesala surprise et c'était en 1921 mais dans le temps où il y a besoin malgré pas cette étape nous aussi n'a pas même nous ça beto papa que ça me dit à beto qui m'y a les zones faire kufutuka pourquoi est-ce que parce que maintenant ça la bikalula kitoko papa zola kufutuka kimyala c'est que quelque part ça ne va pas c'est kimyala kwa kufutuka ça mtibetu kina kutosa et yame kusuka kaka kuna ve papa mezonza nazana bobani soki basengi ngana tina moto ya kena ko representer ngana mikini mususu na kotinda nani beto kile mingi awa bakimbangise pourquoi inquiétude ya papa Simone Kimbangu kianga ni katikati na beto bakimbangise nani mko kufinisa na hisi ya njenza ili kwa representer valablement mon Simone Kimbangu kianga ni pourquoi inquiétude ina et pourtant na tangu ya papa zola bunda ndulu parce que durant les 33 ans, il y a une exaltation, il y a papa qui a kutima. Peut-être me bénéficier de ma longue mingi, peut-être me bénéficier de ma maman mingi. Et papa me pousse ça pour le à zéro. Mais il y a des choses à dire que nous n'avons pas fini ça ici, en disant que nous représentons valablement. Pourquoi cette étude? Donc par une bête nous sawa, papa qui a monté na vie, il a fini ça valablement nous représenter. Patata na maman, bête pour se ressaisir, bête qui n'a pas de kamba. Beto mekuisa na kuandinga ya papa ya beto. Beto mekuisa na kulongoka bikalulu ya papa ya beto. Or na ntamu ya papa zolaka kubunda ntulu na kuzonza ti oui. Ba filisa mundu quelque part, je suis fier babani ya munike. Mais papa kezonza nani mungu kufilisa. Ya kile kiali ni ya wina watata na mama. Beto se ressaisir. Beto kusadila volonté ya papa Molimo Centre. Volonté ya papa ya kele beto vanda bani ya zola bani ya siku bani ya lisala volonté ya papa yake ya lisepelisa beto mpasi ya beto na kutale bani ya mbamba ve papa kena ntsatu ko beto sepela maison de bani ya munu beto sala ngolo beto rattraper 10 ans de retard yale kena ntsatu ya sepelisa beto tala mpasi ya mbamba ve beto vanda ve mutino katapila kanya be kuza na kusala nzila mesala sala imeni kana nzila me manisa ba metula goudron katapila amekuma nekara yale la luta dia karazila ina ve sino na bapine ina kana yale yake bebisa nzila batu kumase lutila kuna ni ba voiture ya Fiat ba vélo ba bimi ya Fiat kumase luta yani mutu yikaka nzila moyenne ke luta dia kaikuna ve batata na mama beto vanda bakatapila vraiment nzila ina beto yirika banja kaka kuza beneficier beto na beto sasa maboko na yetu beto la volonté ya papa Molimo Centre ça motu beto kuzwa victoire papa ke na nzatu alufa ya beto ve papa ke na nzatu beto kutala pasi papa ke na nzatu beto kusepela papa ke na nzatu ya sepelisa beto e beto rendre ya service na kubika bikalio imi na kubaka ya mote papa ya sepela kana me sepela beto na beto kuzwa pe musakumu kana me kusepela yani ke monke pe kusepelisa beto ba ya banya yani beto kundima kulana yani na pasi na kiese nyoso kuna betu mekuluta betu mekwenda na jambo ya ngudi betu mekubandila hawa communion na 1 Corinthiens kote betu mekutanga na chapitre 11 na verset 27 na verset 31 betu kena kutala ke Paul kena kuzabisa beto mutindu ina betu kena kubandila mtete betu kuzwa communion communion akona kuja yangu akona kumwa yangu akona kufipa cheki sama chini déjà, j'ai pas fait mal à l'hiver.
Eli tala msije baki na kujadila ya bubu ya ile na mwe kwa mtu mboka awa bete kuja kuja kumbe sio de kunobenga ya yani lebeto tala tete kwa sababu tunakujila eske pekee akundunga sana kuja hata kunobenga ya eske ba comportement ya kundunga mais beto tala tete tableau de bord beto tala tete comportement ya beto eske yake kundunga sambe kuna komnyo bia kuya kundunga beto batata na mama komnyo kwa sababu zona kidini ya mbote mekana ngame kubama vesa mna kunwa yao yame kukituka poison na nzutu ya moto mekana ngame ya kubama yake le poison ve yake kini ya mote pesa la ndio mieza na nzambe yake mekana ngame ya kubama ve yame kukuma poison e poison ke kubandaka fasami poison ya kaka yake bandaka a court terme ngame jaya malmali ya iko sito reaction pe pange me kufwa me poison ya kaka ngame kujaya wa long terme yake kwenda sala kaka na mzutu ti yake kuja fyoti nsuka yako kwenda atatra ba mama mingi na kazi ya betu betu kuma na bimbevu ya chronique betu kifula tete ba komnyo ina betu bani kunwa tete wa kwa sababu bani kunwa na ya nanzili ya mote to nanzili ya hivi betu kuma na bimbevu ya chronique samu na kusala diambu ya nkoto mambo ya nkoto na meso ya tatanzana na kunwa komnyo boma ikeleve ngeme bika baketo zole na bwala ngeto kisa na kama ngeme kunwa komnyo ngeme kubika bakala zole kuna kutengeme kukatuka ngeme kisa na kama ngeme kunwa komnyo matata na mama yake kukituka poison samu na nge yake kukituka poison samu na munu ni ya ule watata mama betu kukima munu ve kana ngeme kutala kisika ngeke ya kuvana ukia kununga ve samu na kunwa komnyo vanda na boma ya tatanzana me kuvanda na boma ya muntu ve mutu kepesa ngekima ve yani peke sala kima ve me vanda na boma ya tatanzana samu tinge kuzove pinishe ya tatanzana tindu pole me kuzavisa betu me akusala bika muno kwa mge pasteur responsable kuna na paroisse muno ave banjimba avec zone que papa pasteur ko doit ko mieux mais attention papa sala keba maman sala keba bika muno akaka sema muno ave mgele mfumu kuna kote mkele sino banjimba avec la dila muno mamu zaba tingeke na kubaka poison mkena kubaka poison petu fana kukubama muno wako mieux yaye kima nsoni ya mtu bekima nsoni ya Tanzania kukima nsoni boma ya mtu bekima boma ya Tanzania samuti batata na mama kufa nsoni itala pasi takumbwa tata mwana peza ndongo amen kukumbwa seye mwana peza ndongo seye tena mazulu bika kumbwa bazi tuswa bika nfungia ukiza bika zulu wako la vantu tukoso muzulu ndia kwa tukatoka lutubana muki tuyamuno kwenzi tusuya mungu yangu Yeah.
Nzambe katikati na bato avandi. Okenda na instrument traditionnel flûte ezali. Okenda bona fanfare ezali. Olika orchestre symphonique oya ndenge bazangungu ezali, philharmonique ezali, flûtiste bazali. Uluka bayemba kalokola angelo dirigeant azali. Uluka bayemba kalokola Selem. Ibila kila ofisi la Bwana kwa Yesu Kristo. Mengi ndani
Bukula famille zetu bakuu za wakifukizi Lukuva Mkolombe Muniko zete mirane Mungu zete makanda me Munganza yesu Kupasei umana yemana verena Katanzambi Yesu Kata mwanda verena Kata simu kimbangu Mereka kata simu kimbangu Kandani Mukamna diri sabenteni Beto kutegenem katika vingi Furutan sakunu Kandungi Wakena kundu Biluku bisama Kutan sakwari kabuna Yuruni kabuna Takuni mekimena Mlewa humu mwote Kusumba na hoki Limatoro Tata Nzambi Mfuta Yesu Kristo Nitata Simoni Kimungu Kangana Tufuka malemu Vya matoni yako kumweki ya Mungu Ngeza amie Ngezi kumulendo Ngezi sadisi Ngeza mkasi Ilu kekini kwa beto Kama kau Kwa tubara Wasi wa kisani Ninga wetu Ninga wetu Yuli kwa ngei Sika simeni Sika ngei
Yesu ada mwanda belela iba kalanga yetu tuka kwa yelembu seye mwane mwanda belela. Amen. Equipe ya Legini Mumata, ifika ofisa komino na papa na mama.